ایوار باش بینر و گهدارم برای زین بادینان ساتن ایوار بادینان خوشحالین جارا که دیمون گشت نفیکو دو جوی پیشکش کردن برنامه هوا ایوار بادینان بینر و گهدارن زور برای میوان خلق افروکا کد بیت ایکم جار بادینان سات بیت میوانو اوجی اد برنامه ایوار بادینان دا میوان اوجی ماموستا زور هجا ماموستا مالا انور کانیا باسکی بابت ما کو ماموستا شارزا ام بجین ادبواره ام بجین آینی دا شارزای آینیه بابت ما آنه یا خود دیگری دای بیتن هندک حکما و پیوا عربی هندک حکما و هندک احکاما و هندک یاسایا و ام بجین اسلامی دا امی پیناسه که این که حکمت اسلامی دا چیه؟ چوا اسلام حکم داناینه اسلام حکم بو که داناینه حکم اسلام بو تخا مسلمان بتنی داناینه یعنی حکم بو گشت مروفا داناینه ام دی بسیاری که این که کنگی حکم تینا جیبه جی کرن و کیش وقتی داوید بینه جیبه جی کرن اره هر کسی که حکم کفت سر هما دی اینی و حکمی سر جیبه جی که یان ویتن هندک ام بیجین دیف چونین دی هبن گوتو سبب بزانی که اف مروفا بو چی کفتیه بن وی حکمی گوتو وی چاره سر که بری گوتو حکمی سر بصابینی کنگی حکم الاسلام دا ناهی تکرن حکم بهندک ام بیجین برگه اوین کو اسلام دانای ناهی تکرن اتراوستیتن اری دمکی وصاحه یا نه هجماره که بسیارین دین جین و کیوانا دید گل ماموستای برس هینه گفتگو کرن هینین برای جیب کرم آخو هکر بینرین ایوار بادینان بن سپاس دارین وینه ماموستای برس تو گل بخیراتی سر چاوا افرو بو ایوار بادینان گلک ممنون و دست خوشیلتا و برنامه تدکین بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بابت تینا بر بحث و کلینه مش دیجی گوته برای خواهد تا اتصال میکری بابت که زوری گرنگه بله چون که هندک دوی بابت دیگهن که حکمت اسلامتی دا چیه دیدگهن یعنی وكيك ام بيجين حكم چجوره حكم بله كان بيجي نظام الحكم فرق احكام چونكو هر نظامك بيت عندك قوانين تين اكيد او قوانين بمثابه ان جهه قانون جهه حكمانه حكم كان بين لغه سحكيني بله منع ريجري كرنش كرنا هندك تشتا وقتين بيجي منع شو معنى ابو راغب الاصفهاني تيد بحثي مثلا منعت شدا منع وقتي كريارك خلت بيني دهيتا كرن ويت منع بتكرن بو باشيه نبو خرابي ريجري اللي بتكرن ريجري اللي بتكرن باشيه ويقول عم تدقين وقتي عم دي بحثي ازاديا كاين وقتي تو تي ازادي اللي كيدغري نه بخمت ازادياوي تدريب چاوسيني نه خیر آزادیاوی ضرری هکلس آزادایی کی کرد میگه حکم دی حکم کی دانا عند قانون کی منعویش ویره کی اما تو چیری اصطلاحی جی علماء بصرمانا حکم يتكرين الدبش احكام شرعيه كرين الدبش بشك جريدايا بك نكا افعل لا تفعل افعل لا تفعل جي خر فلسفه دويتن بصالح بشري داويد وقتی هم تنگل اجاره هندک ده شبهات این الدور فکرها دینی عام و دینی هاتی ریل وی کسی و آزادی های بگیرید نخیر نوصح دی بیشتر دینی هاتی بوست زادانا هندک کسایان دین هاتی ابو هندک کو هندک رین ماده تا تبدون تسرقه کاباش رحمل دیوابته هکیم بیس هکین از گل اجاد بیجم قواسمت مشترک آنی خالط هف بشکل ما بین دیانت السماوی اول دیانت عردی چون وقتی هم بیش دیانت عردی اف فلسفات و مذاهب سیاسی جی باعتبار وقتی یوسف قرضاوی بشیتن دیانت به وحی سماوی قصد اما وحی عقلی و فکری یا تدای اوش بچه هاتینه اوش هرش بویره هاتین اف بشره بی قانونك بی تنظیمك بی قانون عقوباتا بی توجیهك بی برامج و بی هایداناویت مجال تنمیه دا نابید نظامك سیاسی ویت هبیتن بیتن وی مجتمع ری بخیتن مگود دیانت جی هر پی خمد ویره هاتین ناتی آزادیاتا تیک داد وی آزادیاتا تیک دادن او کد بیتا ضرر حکمی پیرانیتن حکم پیرانان وقتی هم بجین حکم
نظام حكومة إسلامتي دا چونكو بابات منو تا بارا بتر سويرة يا هكا ام بيم چين سحكيني كما لغة قوتي حكم يعني منع إيكي منع كي منع كشكرنا بيتشت حكم بيوكاديش شكو لغة عربية برفرة ولو أصلا مختصمة لغة عربية دا بس هكا تبچي سحكي حكم سرتردم كانت تشكاسي تقييم بين أحكام تقييمية بل أحكام تقييمية بتديان ياسين فلان كز أفيا بيوان كز أفيا أري وقت قرآن داد هندك كرنوي شاشي أحكام التقييمية تعطي ناوي كي على سبيل المثال قال جرى مثلا كافر داناي نمعنى كافر دانا كسي كي خرابه وبت انقطاع يجيب كيو بتعامل لك خلا يجيب كيو بسزا سراوي كفر بكي بس أذا باشا أذا حكمك أذا حكمك بيرنا بتدبين أحكام تقييمية أحكام قضائيتين أذا تابع مختصر قانوني وياساي حتى دي ما هي بس كلمة حكم دلالات تخو جلكتين بس ياكو خلقي شول بهاي ياكو خلقي كو مدفيتن برنا خلال برنامج دعم بحجيب كاين نظام الحكم في الإسلام أم تدقين أفضل تعطني ساري ملتي ماشي خير سراويره يعني إقامة خلافة هاتي دانان دو دولات تكو خدان حدود خدان سيادة المتحدة وجوازية سردمانة تزورن وقانوني تهاطين أف جوازية هندك هاتن نخير إقامة خلافة دي كينو دولة الإسلامية في العراق والشام مختصرة أو عم بين داعش چه بعدك ديني بكراسك ديني بلي خلافة هاتي أو حكم إسلامي خلافة نوع نظام سياسي إسلامي خلافة أم دهين أحكام خدائي أحكام التشريعي هي اللي في بارش عردي تطبيق كي الفيرا كراسك ديني كده بفي فهمي لوا خلقي اف آزارة سدسته في فكرتون تراوديتن ام دهين بيجي قرآن ناتي فيرا قرآن هاتي بحث نظام الحكم ياكري چوا بشر عدل ما بين اكودو كد چند آياتك از دید قرآن پیروزاین آیات گلک زورن بس دیما آیات 25 سورة حديد دا كو او ما مقصد بها يو بيجي بل مهمة پیغمبر آخر رب العالمين اختصار كرت تشتكي دا ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ما پیغمبرو انبياء هنارتن وما كتاب جلقال هنارتن وما معجزة جلقال پیغمبر هنارتن معجزة جي هكا سر عصتم ريز العقل بشري ويسردمي عقل صادق ويسردمي هند بينات ومعجزة القال پیغمبر بون دا عقل صادق باور كد تشتكي خارقي وعاديها بيتن أفا باور كن چونكو خطاب يا بوفي خلقية وقتی خطاب يا بوفي خلقي بيتن بوامرو وابيت بيت غوري عقلي بيتن او عقل تشاز دا بيتن غوري عقلي بيتن دهين بيجين وانزلنا معهم الميزان علماء ميزان شيء وملقى ميزان هنارت ميزان يعني قوانين يعني احكام نب تفصيلي بل كو مبادئ وند سبيكر بتناف مجال التنظيم وكو ملقهي ما هنارتن بوشي بخمت شما هنارتن ليقوم الناس بالقسط دامروف عدالة المبينة كذب كان كاكي بالمدفد بس سويلا زوج پیغمبر خر هاتن مهمة حصران ديا وإذا حكمت بين الناس فاحكم بينهم بالعدل قالك آيتين مثلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ما خدي أمريتي كري تو أمانتي بجهين يا أهلي وهكوت حكم الما بين مروفات كي يا محمد خطاب يا شامل ابو بصرمان اخرى يا مروفا نقول يا بصرمانا چونكو تو تشيد بيت النظام كي تشكيل كي تفعلات ذهبي تجيت ذهبي تمجوسي ذهبي تصنم باريس ذهبي وقتي اذا تحكمي وتهي اي تشكيل كري تدولات تشكيل كري اذا هوجي بدست التبن تدي منازعات چونكو تو سلطي نت خصوصيات اديان تويدا چونكو يجي حكمت خو فيرات دي محكمة المابيني كي بدرستي حتى رب العالمين تدبيجيتن هكا خودش منك تهبيد بلا أفدش من دايات النبي تسبب هندي كتو عدالتنا كي إذن عدالتكم الجه بشري دا وحي يا كريا أرمانج وبيغمبر صلى الله عليه وسلم يا محاولة كري في أرمانج تحقيق كان وقت تحقيق كان الفيرا
دهين سحكيني كبشري خريجي أفهول دات تاريخ دانا هر نظريات العقد الاجتماعي جان جاك روسو او هوبس زورج اولوك اما خرجي تاطين بابو بشر وقت قبل التاريخ مجتمعك بدائي فوزا بود نفضة قوية ضعيف كشتو او ظلم تذهبو نظام تشاوچبو واشين بجمتا خيال جيبو شينت نفضة بس لأهمية انبو جرينجيا في موضوعي هر جهات النظام السياسي بخمت كو في بشري حد وي حيواني براوسين چونكو انسان تعريفه كازانستي بو في انساني عدواني بطبعه حيواني بطبعه دين ايديولوجيات تهاتين في بشري ولب كان بيج وبجين نظام حكمكي بودانن وهند احكام بودانن رب العالمين قلت حمي پیغمبرا ان تحكموا بين الناس بالعدل قلت بين الناس نقلت بين المسلمين ان فلان تخادي وحتى دي مباشا من ذيت بظانم يعني تشوا او حكمك رب العالمين قلت يا پیغمبري تجيب جيبك بو مروفا آخر او پیغمبره بو صرمانه بيتن او ويقا في نصك هاتي سر بصرمانه تدي هوصا تطبيقي كساكي دي هبيت غيري بصرمان دي چوا بي حكم اسلامي سر غيري بصرمان تطبيق كي چونكو اوي باوري بتاينه هكر باوري بتا با دادگلته بيت تجي زحمت بيباند بر ودبيت يعني تشتكى هر رب العالمين زايد يعني بيت فيب هنت هاتنو چونا پیغمبر اجي نكر با يعني قبل بالمسألة جهداريا نظام حكمي نمسألة بيرو باورياه بيتن ام في جوازي بكي وقتي ام بيجين پیغمبر هاتي صلى الله عليه وسلم كنبي وكقائد سياسي چونكو ما فهمن كا درست بو اسلامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نبي مرسل قرآن بو هاتي خاري ووقتی کیان سیاسی چیکری کیان سیاسی بمروات تا چیکرن الویره بیرو سبب اطاعه نبيرو باور سبب اطاعه مصلحه چونكو هكتو بي ديروكي سحكي چجارات نشيايا كوما كامروفا ديانتك هبيت ايك قومية بيت بنا مالك بيل عبدك كوم كي نظامك خاص بوها بيتن واميت قانع بنظامك قضية النظام حكمي دا أبنينا قضية مصلحية وقتي مصلحة بيت على سبيل المثال ام دی ویگای برای خداینی چند خلکی می چوی امریکا جالیا کردی چند امریکا هست گلک هست چند الولايات اوروبا گلک ای ویگاوی اوا دیانت وایل ویری نه دیانت فلایا بس بسرمان تهاتین خود فقه اسلامی دا بله ویت انت التزام بو قانونا وهابی چونکو یا تو مصلحه کی هنگید گهاندینه ایکل پارچ عردکی او پارچ عرد مقول کیریو محاله ایک قومیت عردکی بیت محاله هكذا بس حكايه هندي ربط ضالك هي عن الديمقراطيه كي امريكيه 1915 موالدوي دوسي كتابه كتقالك باشي حين رؤيه سياسي ده نقاد الديمقراطيه عن الديمقراطيه التحليل السياسي الحديث تيد بيجيتن وكي دولتك ايكش عايقت برنبري الديمقراطية كوبيت عايق بيشتتا قالك اقوام قالك جنسيات رست يعني ايكش اصلا بو تشسباندنا چونكو هريكي تشتكي خويا بس نظمت هريكي تشتكي بحسي هنديت كانت بيجيت بس دستوري هنديدا 15 لغات هي بيجي نبتنينا بيجيت عشان بيجي متى ايك بقى عادل هندي حتى بيستو ايك لغات هين اذا في دنيا خريت عبر التاريخ تنابينيكو بس هند مروف الجهة كي الجاين ام بصر وهمي ايك فيرا الدنيا شق وشقاوات الدنيا احداث ولي كري هجري بكنو مصلحه ولي بكري بكنو على سبيل المثال على بقى الشركات استثمار يتنا صينيه استثمار راس مال خود كان فيرا وقت ام بيجين پیغمبر هاتي صلى الله عليه وسلم هر کسی که خصوصیات خواهد پیغمبر هاتی بو بشری خره بس آزادیا دا بشری اف آزادیاوی وقتی از به محاکم گوری چه به محاکم گوری وی جواکی تو سلطت نافدا چید که او جواک پتریاوی چه بو پتریایی بسرمان بو وقتی پتریایی بسرمان بیتن اف اعتبارات نظام سیاسی دیداجینینه وگاوی نظام اغلبیت ديمقراطيات دا چند از حاله يه ديمقراطيه اغلبيه بيت او دي حكمت تشكيل كات يه اغلبيه ویرا وقتی پیغمبری او کیان سیاسی چی کرید اسلام ده هيا چونکو احکامت بوهین او فلا چونکو بسیارتا مدویا برونی دا بینر و بیسرجی حکمه هون زانن اسلامتی هاتی تعایش بکرد نه تنافره شکل روینه تعایش خصوصیات تو
وهني يزديا هرن ساكي قانون اساسي دولتي ازدي خصوصيات خويت هاي مثلا كاديني ويشد بيشتي ما بيقابل و محاكم الحمد لله ميتين فلا دكا خصوصي زواج ويا چاوا توزيع ميراثي ويا چاوا يا رئیس گرتن برانبری حق جیانه برانبری حق جیانه همی میشن طقوست خو همیشین انجام طقوست خو میزانیت دولتی کاچوب و مزگفتی تیتا صارف کردن وزارت الاوقاف چون دوزا بو کنیسه کیجی صارف مصلحتی وی شعبی اف خلقت وی کردستانی داد جید بسرمانن اغلبیه بسرمانن بس فلاوجي وكاتشت دانا خر برايت منا مصلحة كي كو عردي امد جهان دينا ايك واسلام هاتي قوتي واكسا جلك تشتد نمسلا همي تجديانات نينا وقتي تتبدستي حاكمي مثلا دي مثالك يعني از بصرمانمو ايكي فلا وتحاكمي كي بصرماني تجي خصوصيات وحقية تجي الدستور ديالك وقتي ازو فلاتينا بدستيتا توي قوي نوهي بيجيكو افا بصرمان الفئة امام علي ما نموذج امام علي نقول وي قاضي نافي شرف يعني بلقب نبيجي يا ابا الحسن برانبري قانوني المساواة اكش مبادئ حكميه برانبري او يجي البرانبري قاضي راسا افا خليفه افا ملكه افا رئيسه كتشيل نافلداني برانبري قلت يا ابا الحسن شو مساله امام علي قلت نبيجي يا ابا الحسن بو چون قلت قانوني دا ناچوید خود ویرج دا اسم الشرف جي شنابي تو قازي كي مساواة امام القانون اسلام يهاتي مراعاة ويا كري نمعنوي وقتي اس بصرمان بم واس اغلبيات بم اس كيانا كسياسي چيكم از بم بجمع فرا ولا برا ويتنتو رمضان ويتنتو تروجيا بگيري بابا روجيا ويت چنابي تنتو آزادي جيب خوي چنابي تنتو البرچاويد مشي هوب كيا اونينا اوت اسلامتي دانينا هكا هبيت دا بيرك بيجم هكا بالتاريخ هذا كاكي بلبل طبيعة ملته وانانيته قومياته بشري بو طبيعة قبائلي زور باش الوقت حكم هاتين بو پیغمبر خود صلاة سربن محمد صلاة سربن يعني امي بحثي وي وقتي كين ات وقتي وي دا اغلبيه بون بيجين اسلام اغلبيه بو حكم دستي كي دا بو دستي بسرمان دا بو قاعده و پیغمبر صلاة سربن غيري بسرمان شي هبويا بله چاوا سره دارید گل کریا حکم اسلام سره دارید گل کریا یان جیب حکم ورگرتنا فدیه تو دی دی مادم تو بسرمانینی ام پروژینا تو دی وکی کوته وگا وگوتی تو دی هوکه ها ام نویجات کین تو دی هوکه ها او پارل آن او زحمت ملای یا کو المزگفته که تیتا مزاختن دل کنیسا تجیتا مزاختن یان تو دی چی بخول کنیسا خو اجا کاد خازی کاد پیدا کی کادل کیرین ده بخو خوش بسیاره ولو ما خلال و مقدمه ما گفتیم ما بچکی اشارت کی بس خوش بسیاره ما بيتن موضوع بتقول بندهينا سرهشت قالك يا مهمه كاكيودي وبخد اونت بتسبب بتفريق جي ديانات يتهاطين بو بيك وجيان نهاطين بو تفريقه هبوينت نفهمي ديانات اجي ده اف ملف ازران دي پیغمبر بر هنده برجوان دي كسوكي هنده مرخ طبقي هندكيت وحتى دي ما واقعه بس پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم وقت شو مدينه جاري هيكل دي في نظريه عقد الاجتماع تشبكه دي شو التعريف الحقوقي للدوله التعريف الحقوقي يا هيو تعريف معنوي يعني تعريف حقوقي بيشتتا اف بناسات الدا دولته سلطك شعبك اقليمك اين پیغمبر صلى الله عليه وسلم الجوري في چونكو اوا فردنا في الاجتماع دا پیغمبر بري هجرت بكدبو مدينه اوت مدينه قانع بون بسرمان بون و پیغمبر حوان برضا خو و دو بيعة داجي بري پیغمبر هجري بكتن هاتن بيعة العقبة الأولى وعقبة الثانية هاتن بيعة اتفاق كل دي في نظرية عقد الاجتماعي وهمي نظمة اجتماعي اتفاق چبو اتفاق ما بين أهل مدينة چبو چونكو سركيشي او بون او سو خزرج بون خدانت مدينه و هندك جيجي تدامون سه چند قبائل جياجي تدامون و هندك قبائل جياجي تدامون بس تو بس احكي وقتی پیغمبری هجرت کریل دی ویدی بله اقلیم شعبك درس کرد که چی سلطک دانید او 13 سال جيبو بيرو بار تا نخاره چون نویره سلطک دانه دیف مفهوم ساده هنگی و سلطة دانا اول تشت پیغمبری صلی الله علیه و سلم صحیفه نویسیش بلی مزگفت طاوا کرد بس اوا کو ریخستنا کو مالگهید کرد صحیفه نویس بجنی وثيقه يعني باللغه دستور تشت 52 ماده ادوی دستوری دا
جوری جوی که هی ایطالیا تصنیف کری 27 ماده اوه بونی که تنظیم آن ریخستنا پیوندیات ما بین بسرمان و غیر بسرمان دا 25 نیکه بونی پیوندی بسرمان و بسر کو اغلبیت جیبون هند احکام تاین هند او بیرو باورت او احکام نابینگلی دای بیرو باورت اسلامی و ناهد صپینید سر غیر بسرمانا بل که رب العالمین گوتی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی قد تبين الرشد من الغي قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ الفيرا نهمي بيرو بوارد بسرمانا عم بين قالبك وكراسك ديني بكينا بربين بله ما دام از بسرمانا ما دام أغلبية بسرمانا بيرو بوارد من دينينا دين ناتي هنت ما ياخد جانب كد دين هات استهداف ومصلحي كري برجوان دي مروفات كده احكام اسلامي يتكو ام بيجني احكام شرعيجي يتفقه بري خده ايكش ما نابجن اصول فقه بشتتا اينما توجد المصلحه الكيري برجوان دي بيتا ديتن فثم شرع الله ودينه مصلحه الكيريا كيش مصلحه از تو مصلحه الدور اشكال اجين ان في اجدهيت لجنك دهيت كمصلحه الكيريا اذا تشيت موضوعك اكاديمي كمصلحه الكيريا اذا مصلحه مستهدفه ابن القيم الجوزية كتابك هاي الطرق الحكمية في السياسة الشرعية طلبي ابن تيمية جيبوه وتقرني حفتي اني هشتي دابو بالضبط بيرامناي بيشتتا السياسة شو نقول ويسا دم يجي هبون هندك إشكالات فكري بينا ببحث وكوليني كسياسة درسته كان دفاع غيري بسرمانه لكن كان سياسة بكلمة سياسة قرآن دنات يا بيغمبري صلى الله عليه وسلم كريا قلتي مختص عالمك كي مظن بو خلكي بيجيري بقولنا يا قلتي إن السياسة الشرعية مدارها العدل ولو لم ينص عليه وحي ذلك أن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ذلك عدل الله الذي قامت به السماوات والأرض فإن ظهرت أمارات الحق وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه بالسياسة الشرعية چارچوبی عدله بلا پیغمبر په نهاد بن چونکو بلا کلمه سیاسه نهاد بیتن بيجي چونکو پیغمبر و کتب خريط هاتين إن السياسة مدار الله لم ينص عليه وحي بود ذلك أن أرسل رسله رب العالمين پیغمبر يدخل هنارتي وأنزل كتبه وكتب يدخلتي ناينا خاري بو في هدفه ليقوم الناس بالقسط دا مروف رابن عدالتي بكن وهكذا بيب مفهومه كيف فلسفي بشناف عقيده دا وقتی رب العالمین بیجیتن ایکیش بیرو باورید بسرمانا و تا ایمان خدای هبید 6 رکنت ایمانه دا توی آزاد بید چون هکی از خدای ویگری دای بوم نش کسی که ترسم نش کسی که شرم کم و هنده تعالیم خدایی خضوعی بو کسی نه که بر مصلحه بشری پارزه نرابی خلطی بکی بو برجواندی خود تو دی آزاد بی و هدفش آزادی دنیای ده ایدن دنیا حتی زانات بیجن مقدس ترین تشت اسلام دا کرن آزادیه وقتکی وکی افروکه دا مگلک بحثی هندی کر یعنی کود هبونا سر وقت پیغمبر صلی الله علیه و هم یابن کی دا حکمی جیب جی کتن کسی ایک قائده بیتن هر دبره کیجی قائده خوان بجین لیدانا با بگوری اوی دستوری بوی وقتیات دانا افروکه کی دا حکمت اسلام تطبیق کرد یان جی بیجین دهينا تطبيق كرن افروك حكمة اسلاميانا هاكر بينا تطبيق كرن دي او بنياكو جالك خلق افروك هاد بيجيتو تومتا راستيا خلقك كد بيجيت او داعش كت دولة الاسلامية في العراق والشام وغيره حكم اسلامي او دزبرين او سربرين او فدية ورقرتن او حكم اسلامي درستا ما قوتي كي دي حكمي كت وهكر هاتا كرنجي او حكمه دي كيجان حكم بيت بله جاري ما چه خلاف سرورنينن ومن جالي برنامج ازي چون سر داعش نيا غريبا نموذجك نيا غريبة اسلامتي دا بل كنا في همي اديانا ضعف متطرفيتين نف و از سر في تلفزيونات خلال منبرات راد بشم ایک ایدئولوژیت جینینه وقتی هات بیتت حیز پراتیک کرنه دا و تجربه دا هکه متطرف نافدانه بن جاره ویدانه رخکی بس اگر تو مقیاسی که بینی بیجی کانه
چونکو وقتی زانات بیجن ولا نه فی کلی شيء معیار ما هر تشتكي ده بيورك هي او چیه بيج معيارنا في الاختيار الاكثريه ايك شوي قرضاويات بيجيتن معيار ما بيوري ما اكثريات متطرفه الزورينا بله اري زورينا متطرفه اشتداعش نخير الحمد بيكو از بمساكمه الدواعيه السياسي كانت تشبو چليكي كي وكيليا داعش بيت بيابشينا بالتفصيل بس دابزوينا بسياره هر گيرن كي حكمت كده النظام السياسي موجود هاتين ادي بحث النظام السياسي جي ودي بحث ديانتي هاتين رجال بشري جدي چونكه او نظام تيتا دانان بو كي تيتا دانان بو بشري آرمان جاوی نظام چیه؟ جبهه کرنا مصلحه وی بشری ریکوپی کرنا دانا سرسکه کیه اری زانایت و نظام سیاسی دانای ریز البیرو باورد هر ملتکی نکریه جه بسیاره کریه نه؟ کری چونکه ام گله جاره وی خلطت کن وقتی هم بیجین بابو اوه شعبکه 4-5 مليون ادجين في كردستان دا او 4-5 مليون كي احصائي كي خرنا بسرمانن بيت بترش نوطش صادي نوطو حفت الصادي هندك بيجين هند ام دي بيجين بابا نوط الصادي ام دي بيجين نوط خو ايك الصادي بيتن وي كسي منفيد خويتين چه النظام السياسي هاطينا وازاديا مروفا چه وجات عبادات بن چه حقوقتوي بن همي وكي ايك مروف بن درجة نافدانا بن صلى الله عليه وسلم پیغمبری گوتی الناس سواسية كأسنان المشط شاید هنگی نشتی يدويگاوي وانتخار يتنگی تراز بن من داري بو اد بشتتا مروف خر شتي شيء داري واج حقوق ها واجبات نه واجبات هكا يكبيش واجبات من هم يواكيه كالنخير اما قالك خلطه بس وك حقوق هم يواكيه احنا كرديش هايد بجن همي نفس يتخارنينا بس همي بجن نيد جلكينا وانينا راست اخو نيد كردي ام بيجين همي كست بيتوين حقوق هبن حقوق نبتني جيانور نباتات اسلام تعاليم خويت شاملت هين جيانورا هر صدا حديث تين حقوق ديانورا اويت مروفا اويت اقلياتا وقتی نظام اكتيتن كاكياويدي كاكي دي حكمي كاد ريز دي العقيدة وخرا بيرو باورت وخر خلقي كردستان دي كينا نموذج كردستان 5 مليونك اديان الدين او نظامات بسرمان دانن آن عقل سردم دانيتن دي ريزل في جريتن في مكوني جريت بعدي واشد بجني عقيدة واتشيا بسرمانن شو هيك مخالف في عقيدة ومشول كاي تو مخالف في وقوانين تكوج ديني مدركة دي على سبيل المثال دي بيجين بابو زواجي مالافيد ماركت تو بيجينا ولا بلا نظامات بلا فعل قشا ماركت درسته نخير نظام السياسي استهداف استقراري كان فلا بيجي ام بيجينا فلا نبلا مالافيد شنكتا التماركت ايه تشينو بي اغا خصوص ده خصوصيات يتوينا اغا خصوصيات هو النظام السياسي جناتنا ما ياخذ فيريكي هذا مثلا بيرو باولا وبشر بيرو ورنا چه مدگه انتيك مصلحه قدي مدگه خو هم تجديني مين نظام دهيتا دانان اغلبيه ديني شد بيجني اغلبيه سكيش دينه زور جن دستوري اقليم كردستان في بيقول صحبه السراي ماده 6 ده برگسی یدوی دین سرکی اسلامه بیجید بو پارلمانی نینه قانونه که در بخید مخالفی مبادئت یت اسلامی یت شریعتی اسلامی ویره ما اخونت مبادئ شریعتی اسم سرمانم من میلاتی بابا ممر ماده سرچه قیاس ما نظام سیاسی هاتیه گریه اشکال نخیر همده چین و آریشب نظام کادی بلکه نظام سیاسی هست کن کلتوریتا اف قوانین هبن تو بی سیستم خوب قویم کی نهضه خل سر بکی ویره آزادی زور جانه و دین پاراستینه آزاد دین ته پاراستیه آزادی ته پاراستیه حقوق ته پاراستیه اسلامی کفالت ویاکری اوی بید وی نظامی دانید او ده حکمی کرد زور باش چنا و چه دال ویراجی پاستای داوی اخونیش بیر نکین بو هر کسی که ام همی بسرمانین ام همی مروین جاره و پشت اینگه ام ده خطابه خوب بس ام همی بسرمانین ما ایمان اب خودی و پیغمبری و اسلامی و میاب مروواتی هی
چه نظام قرآن نگوت يا فلان نوع النظام دانن نگوت يا حديث يجي نگوت يا بلا ايك بيت بيجي تنبابو قرآن آن حديثي يقوتي فلان نوع النظام مثلا النظام الرئاسي بيت نظام ملكي بيت نظام امبراطوري بيت نظام جمعيات بيشتي اشتي سويسرا نظام كونفدراليات فيدراليات بيت امارات بيت نقول يعني يقول يتا نظام هاتين دانان قوري مصلحه بس اقامه العدل تدافره هم متفق سن زور باش پشتی ناف بره ام دی برسواوه بسیاری التورگین او جی اوه سر وقتی پیغمبرادا و حتی دیمای یعنی سر وقتی هم بشین که اسلاما سر هزاخو و حکم با اسلام هاتی ریوه برن دست خلکیت بری بوچه تیتا گوتن جه نبو کسی بکتا تیوه سجنه نبو کتا تیوه چاکسازی نبو خلک تیوه ده دستی بری ده بری ویدت مالاوی ده سزایدت ده بری ویدت مالاوی ده ویجزیه لیورگید بری ویدت مالاوی لیوگاوه حکمت اسلام ده تیتا گورینگری مروفا بوچی چنکو ما چاکسازیه هی اسلام یا هاتی بو اصلاحه اسلام نه هاتیه بو دزبرینه چنکو مادم ما چاکسازی هلوی وقتی نبوزه که برسی بو ایگلکا نبو خلکی بخدان کد لو ما حکم دزبرینه جائز بو هکر پید بی با ام دی برسواویل تورگین که حکم تینا گورین یا نه لی پشتی عمل ناف برید و گرین پشتی ناف برید تمامی های وارا بادینانه جگر مهاوین دیرکوی اگر تبویت هاویناته به سقای که آرام دابید مباریدان نورسای سقر اصلی به کاربینه مباریدان نورسای سقر اصلی بیشتیا سرکفتنا مزن از سالا پار به دستخوه اینای اف سالا جیجه باشترین کوالیتی کفتیا بازاری دیگل هنده مداشکاندن دبوهاین خودا کرن جه براوشا آبوریا افروکه مباریدان نورسا به قباره 7.5 2 واتر پمپ و 3 واتر پمپ قباره 4.5 3 واتر پمپ و 2 واتر پمپ قباره 2.5 2 واتر پمپ و 1 واتر پمپ قباره 1.5 1 واتر پمپ پلیت مباریدا سقر اصلی دجی جنگی و دجی گرماتیه هر واسا مباریدا سقر اصلی 2 سال گرانتیه مباریدا نورسای اصلی به کمترین مذاکره به کار دکت بریکار سرکی لدهو که پیشانگاه گاره نفونیشان دهوک تخزوزان نزیک بازار گوشت فروشا کارگاه سپیاتین برکه اب ناو تامن خوبه برکته برهم اینانا سپیاتیان اب جوانترین و پاکترین شواس اب باشترین آمیرین پیشکفتی برهمه که ساخلم ایده برهم اینان روزانه کارگاه برکه 5 تن سپیاتیا برهم اینیتن کرم آوا ماست هر واسا چندین قبارن ماستی بر همین برکه اش پارزگاه دهو که بو همی پارزگین عراقی اتهیده نارتن دهوک دومیس البشت غیب بریاهات نوچونه برکه تمامی ایواره بادینانه ما مستا بسیاری دوباره کمه نه اشتی گشتم نه اجاده وقت بیتم جاوب بله تاس هر بحثی تطبیق احکام اشتی دزبرینی آویدی وقتی که دا دزبرین هبود بید دست کتیت مروب خجال بنابرین تبلی دسته که بند من گوتی قرآن احکام قرآن دا زور حکم عبدالستی نگود بیش وقت که ما کو وقت که ما تو نشید حلقه که دا احکامت اسلامی خرکا بیشیه و بروجای احکام قرآن دا جوره و جورن احکام تین احکام آشتیه هندق قانون تین کاده چاوا پیکی کاده چاوا حکه هاتا صلحه او احکامت آشتیه کافلانتش چه بوده چاوا بوی احکام تین تقیمید بجنه دبوتا دا تنیاس کرن مثال که جدی سایم گره جای گدی یا أسرة داي بابتا مشرك بن مشرك يعني مصدرين قلنا وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيع هيك قلت ترى شريكه بخدك تشيكا أو داي بابتا ديار كي أو بين حكم مشركة بس دي فرقتي وصاحبهما في الدنيا معروفة
از احکام تعاملنا وصاحب بلا مشرك بل خونه دي بس الدنيا بس دا جان تعاملات تريشي وجان وتعامل لك. قال ما شاء الله. ام دي يسحكينا احكامها وقتها بيجي احكام عقوباتها او احكام مثلا بتبلد دستكي بزور بين عجمارت شو دست برين شو جلددانا زناي زناكري شو خر او آریشنه اوی عقوبه بو هبید چونکو ضرر البشریه کری هکه نکو ضرر خودی کری بلا هال ویرد تشتکی دیش داخل بید اک دهید بیجیتن بو من او قانون عقوباتا فلسفه قانون عقوباتا بشتتا لمكافحه الاجرام فقاهات قانون دستوري بشتتا فلسفه قانون عقوباتا وقت التين دستوري عراقي ده قانون عقوباتا ولو نا شرازه ده بس فلسفه قانون عقوباتا وقت دانن لمكافحه الاجرام بو نهيلانا تاوانه زيده نبونا زيده بونا تاوانه ناهن چاوي خلوي بگیرن چاوي رحمنا وقت قانون چاوي رحمنا كد نه وقت کسی وقت قاضي ترين تخاره وقضايت كد الدبلوماسيه تدانينه بوچي چنكو دا الريل مجرمي بگیرید دا کم راحتي والگیرید اسلام يعطي او قانون عقوبات هاتين قرآن دا خر اونيت كل قال بشري تنكرن لو من بوت عقوبات دانا هكا اول قال خدي وقال ايني تتكرن اك عقوبه جنينه اك عقوبه جنينه قرآن هات بيت عقوبه بوت ديابيت كوتا امام خدينينا عقوبه بوت داويد كوتا هاوتا پیغمبري عقوبه بوت داويد كوتا نويجانا كي عقوبه نينا كوتا امام خدينا پانت بشتن اوي كسي هنه كل دين خود در كفت اوی چلی بکن؟ چلی ناگه چوا کسا کل دین خود در کف چوا چلی ناگن؟ گوه خوب ده کسا کل اسلام در کف ده چلی کن؟ نخیر مرتد ما گوه خوب ده اسلام بیشتر تا دوی کسی اسلام وقتی تو بیجی اسلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم حديثها من بدل دينه فاقتلوه خلاص بس افا برام بوكيه ابو خديه ده جاري ابو تبيج بلكو اما اشكال جاري تفهمه في حديث ده هي علماء بسرمانات بيجن هر حديث كابد مخالف قرآن بيت مخالف قرآن بيتن انتو تيني هشتي انجي حديث كابجا ضعيفه كات او ديشا مرتد وقتي پیغمبري ده هبون صلى الله عليه وسلم وتعامل الجل كي وك مواطن و ایمان پیغمبری اینا و صورت نکشتیجی نه اوا هات یکیرن دهین بیجن صدر الاسلام کو وقتی ابو بکر مرتدی هات کشو وقتی ارتداد سیاسی بیتن که بیتن تاریخ دا ترویج و حدیث ان ترویج مذهب کی فکر دینی ها بیت کنن پیغمبر دابشیتن بسطات سلطان خوب کردن اما پیغمبری صلی الله علیه و سر دینی کس نکشته چون که بو ام دیده گرنه ام دی بس دفرینه في عقوبات و دست برینه ام دیده گرنه بس برادرکش میجه سر هیلی دا ام کارتاوی نصار کن زیبت بد کاک آزاد ایوار باش ایوار باش که بولد جنوب بوره تو گلک مؤثر هیلی کرم که برا زور سپاس کاک بلبل دیاره يعني من ديار بس بشنيارك كم بله آمده بونا كساتيا بذي أراي براسي أقول توصايد مخضرم وأشيم بيجم شارزابونا وكي كاك أنوار دا قلت ضرورة بكردستانه وقت دينارك بري خوزاتي شفت سيارو برسز بوتنايلت يعني براسي من نبي دمي بقرم كو كتي ياخد بذي بينار أو كساتيا كفر زانيارية تنمرو بميدهم بيكو قوداري كت بس من ديار كبنية كبتشوف بله كو بحث كان وكي مصامة جاتكر بين دين وقانون دا وكي تشوفجي عملة ذو الوجهين نا قانون شيء تطبيق عدالة كبدينه ونا دين شيء تطبيق عدالة كلي بكت بقانونه هذا او ميزانه مثل ما مصايب بريت اما جاتكري ومن شيلتك هي كو افكساتين بذي اوي بردوام بين في بارقوين كرن منفعة حفظ بوكو ملقاها اريما كردستان ياخد بآلية جواكي با متأثر نبت بآلية سياسي با چونكي بونا بانك ساتين كرن بتيجيشناوي بو تباري خب دي الأخبنين دارجي بدا چه آلية سياسي با ديني با أبا أصل إسلامي يعني من فين دستخوشي بو من هلا أو زور سپاس تركيبو بيواندية بكامو دركتنا بوبارد تجد خازم كتوشي كساتي توصف بيني برنامه خوبی آوای زنگین که زور سپاس کاک آزاد کاک آزاد ایکش پارزنن هری مازن پارزگاه سلیمانیه و برنیاس جی زور يعني قلت ناتا شهادة كمازنة كاك آزاد ام دهينا بسر شرخو بله الشر برينا دستا حيوه بله خده برايخو
مقوت يعني فيت مروفي رازقو بيت ناس خبيرم تفعو مسألة دا. بس فلسفة قانوني دا أس خود بعد فلسفة نبيت زانست التا أو التهين خر دي نقصان تداويتن فلسفة جياني فلسفة ديني فلسفة هر مجالك زانستي بيت دست برين مقوتي اسلامیا هاتی استهدافا کمالگه بشریه کری کووی کمالگه ریک بخید سیستم کی سیاسی یه سرسکی و ظلم تدانه مینیتن دست حالات نکفده دست چه کسا و حتی دیمایی که وجاک فکر و گلک تجی نه تیب تفاصیله وقتی نعمان عبدالرزاق السامرائي یکیش مفکرات بیجیتن جا شورى جاء الاسلام بالشورى اسلام وك آلية كاختيارا هيئة كحكميت كا دست حالاته يهاتي شورى بس وترك الآليات للعقل البشري ميكانيزم ريكت هلاينا بعقل تمام جاي قال هر عصركي تبشر نظام سياسي جا عمدي ديمقراطية بيجي اليونانيا ديمقراطية مباشرة هاي ديمقراطية شبه مباشرة هاي ديمقراطية نيابية هاي هكا همچين بين اول قال مراحل التاريخ هاتنا قهارتن چونكو بو چونك وقت هر تشتاكي تشيد بيت خو حقا بتشيك بيت مازن بيتن جلكيتوي حتى مرحله شاشه مرحله هجده جلكيتوي صال بو صالي كرد بن تنگ من وچيچ كوين مويد كد عقل جو صاين مويد كد اسلامي اف مجاله هلاي نهاتي بوتيتا مدبتن كان كوميسيونيا هو صابيتنو او نظام انتخابي او مصلحه استهداف كري فقه اسلامي جدا ورا سحتي احكام يعني قوانين تتبدل الاحكام بتبديل الازمان تيتا غوري اي مالتا لما قلتي شاطبي موافقه دا قلتي امام الشافعي قلتي غياثي الامم بالتياث الظلم امام جويني كتابك سياسي احكام سلطانيه بحث النظام السياسي تعطينا كده نهات يبت فصالك تاوی برخوب که تاوی نه بوده هندک اساسیت دانای دهین داشت بیرنه که دست برین که گلک هندکتین نقدی القرآنت کن بیجن بو چی قرآن دستی برین بسیاره گلک آزالت بسیاره گلک آگیرنگه وی مقدم خریست اینم همیت هاتین وقتی مجرم نراوستید عقوبه ابو هاي بس نه هم كيفيه تطبيقها هم چی رابط دستی بریتن هکه تو خوب چیت نافان نظام سیاسی دا که کنگی دست هات نبرین إلا بتهندا مراحل رابط هندا فلترة دا أف نظام حتى تحقيق بيتن ولا خما بوشونتين سر دست برين دهين هندا بحثات أنا أم بوشي نا بيجين دست برين سر أساس هندي بو يان أم بيجين جلددان سر أساس هندي بو كلوي وقتي جهنة بو خلقي بكتتيدا بارزيتن وي وقتي أو بيتفيا نبو كوي مرو فيجيان بو پیدا كته بيجي سيدا أو عقلا دي قبيلنا كان هكا دمكي ده هبيتن دمكي ده هبيت سجن نبي جيت كت فترك جلك كيمبيا عقوبات تهاتن في كسيل حد ويرا وسطيني بس هندا مقدمات هاي خو حتى دست بريني بيقول تبشر ناف مدا بتفخيدا بس تو دست مروفه كي بري سر اساس دزيه او نشرتك او دزيه كودينا كتبه بي حالتي نخير اوا پشتي انجي كاني ام بيجين من خويش كالا سر ديرا براستيجي بيجم دست برين وقتی هم بیجین در فتره امام عمر خره بس ام وی بسیار توجیه کی فتره امام عمر خره دستک هاتا برید معقوله بس یکی دزیکر بید اوه جه بسیاره بو بینرو بیسرا و بو منو تجی فتره که وکی امام عمر کو تیتانیاسین داهية سياسة دا كو توسع وبرفرهي حكم رانيوي كري كو احتكاك قل دمبراطورياتا كري مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية او كاتيتي دا ود مجال قانوني وفقهي قالك يا فلسفة قالك مازنا قابل انسان هو صاير متخلف سيداي بالبل متخلف بصرمان احتكاك عند قبائل كرشتي وحشابون تي وحشا مقابله بس دستك بتبرين جاري اف دست برينا مراحل دست بريني هندك ديفيجن دي في عربي هندك ديفيجن هندك تنجي دي اخن الفيرا فيجن بيجي دست برينا معنوي تو شيفكي نمعنوي شكو ما دليل القران ده هاي وقت يوسف عليه تبيت اف بتجه هندجي سرنج راكشي تبي بتجه بس جاري نقدوا وتلفكولين قالي براو قالي اول داراو قالي ما مستعد ايني ام همي ام بصرمانين قران ام بصرمانين وقرآن
رب العالمين عقل دا ما بفي عقلي ام بين سحكيني كان رب العالمين شبو ما هنارتيا اولا سحكينا نقلي وبشتينجي بميزان عقلي بيبين بشتتا وقت يوسف هنارتيا نف جنقادا وبجانياوي جنقادا استي خبر بري فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاشا وقطعنا أيديهن دستت خو قطعنا هندك بيجن بتريا هاطي جي فكرت لغة عربي دا چونكو لغة ايكش اصلايا بوش شروع فكرنا قرآني نب ايكش اصلايا وقطع يعني برين بكافيقو عقلي سردام خود عقل اسلامي وي وقت جيدا بسرمانه حتى دست بري قلك بزحمت بو لازم ضمان اجتماعي يا كنظام اجتماعي ضمانه ويا كامل بكت اوه برسي نبید اوه بنی کراهگی نبید اوه نزاچه نبید اوه حشتی حالت زنایه حتی یک حالت زنایه بینید مستحیله حتی یک حساشی دزید کرد مستحیله بجانب هر هین بیجین بو چی دست برید اسلام جی وکی همین نظامات هادین قانون عقوبات هایی با چه تو دیگه 20 ساله که حکم که چاویت که تگیری و جنکایت که تگیری با حاکم دل خوب سجید بس سر خودی که کشیری بس تشتکی کری دا مجتمع دا کم مرحد بیده زور باشه دیویر از تنی ام بیجین وكو رون كرنت من جناب البيتن يعني سر وقت كو يوسف پیغمبر ام بيجين قوتي فقطعنا ايديهم يعني اواجن كا ما هو كسي دستي خو مشار ندايل العردي دا دستي همي هو دستي كاتب لام بيجين جل خكر كا دستا كير و كف يعني وصا هاش خو نما برجانيا في مروفي نص آيات ديجي دا وقت كو بحث ذكري كتن يعني السارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبوا نكالا من الله ام بو چينا بيجين او دست برينات و آيات دهاتي بيات ام بيجين وقت سر وقت پیغمبري دهاتي يوسف عليه السلام هر نص آيات يعني كو دست برين نأوى بمعنى كفتنا عردي جيفابونا برتكا لشتا اشجيانتا خرقي قبل دامرو بالصالح بيت هندق شولة وصعفة تابعة مختصانة ما قد يعني بقى ازودو دي بحث كاين دي هندك كليلا راست تابعه مختصيه بس فقط يعني اوجين كده دستي خبري برتك ليفاناش از بيجي وقتي امام عمر قابلني نفسي ذكر بيت قابلني جاري جي بحث وكلني خدي امد فيديو كده روجي زواني صاد دزي فترتنا كرن هكا ام ويجو افيزري كان هما هاتشي دزي كده دستي خردي من تابع دست هو صانينا يعني خو اجراءات برينا دستي فقيه اسلامي جدا نوصا وكي اعلام بحث كده وكي على مثلا ايكي خب علماني دانيت كو رفض فكره ديني كفكره ديني ناتيا الا بمصلحه بشري قران يعطي بشر بيك وبجي قران يعطي كيشت بشري حتى قران يعطي في در بريته في زانينه ان في مصلحه كو همي بشر هاتي تاكيد السكري همي مروفيت هاتين همي نظام سياسي هاتين قوانين بخمد ويت هاتين دانان بشر بيك وبجي بشر بيك وبجي ازيدي ما هيك بسيارتكم كسين فيغا في ام بيجين حكمران كسين فيغا فيكو ياسات دستي دا كسين فيغا فيكو الجواتا دا شين باخونو ياسا در بخن اري قانون اسلامي احكام اسلامي هاتين استغلال كرن بر هندك برجوانديا كو هبونا تو منو يدي هبيتن اتريكا فا قانون اسلامي دا چنكو مگو جواكي ما زور بي مسلمان اكو نوتش صادي و پتر لو ما هندك قانون ام بيجين هات بنا استغلال كرن ولسر خلقه که سپان بد جاز ده یا تا پیچه که نینا بسیارتا از ده پیچه که لاتر دم دینی هاتی استغلال کردن دین هاتی استغلال کردن نتنه او قانون در کردن يعني دين عام وك منهج حياة وك منهج حياتي منهج حياة يختم به منهج نب تفاصيله كو يك بيجي تبا يعطي جزئيات جيانا خلقي ما ياخذ بكات نخر بتهنده بروس نقاط حتى قرآن بكلمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم اف قرآن هاتي بريده داش خرا قويت داش خرا قويت ربطه خر قرآن دا نقول معنى عقل دا تبتدي كيش قويه بو بشري كيش مصلحته بشري دا قرآن بريده داوي اف مصلحته حتى عائشة بحسب پیغمبري صلى الله عليه وسلم بيجيت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما دوشو الكذبانه برانبري پیغمبري داوي هل بيجي اشخرا سهلتر هكا قلنا نبام قلنا چه معنى هكا ضررت دا نبام هكا ضررت دا نبام چونكو وقتی هم بيجي قلنا يعني ضرر ضررت دا داوي اختيار كتن وقتی قرآن بريد دا اشخرا باشتر اويا كان مصلحة بشري الكيريا قل مراعاة عقيدة في كسي كلتوري في كسي آزادية في كسي
تيتال وعرف وعادات هالملتكي بتنظيم كرم قانونكي چونكو اما خل بداية تيجي قلت نظم نهاطينا بيش تخرج مع عامل مشترك ما بين من الدين تنينينا چونكو الدين قرآن بي لو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا هكا خذ فيو بس مصلحتك يا زوتو بشري بيت بيجي ديني هات استغلال كرن تاريخ ده استغلال فرقش توظيفه ديني هاتي بتوظيفه واسطه من بلاته ديني هاتي خدمت بكن نهات تو خدمت بكي چونكو خود تعالى هند منبتني حتى تو خدمت بكي ديني هاتي هكا دين نبا از دا چكم نو که هدی خوبیش ما اس نمروم هکم من دین نبا بو منا نخوش بو از دا چکم او هزارها میلیونها دینی هاتی خدمتا منا جانب روحیه کری او پرسیت روحیت فلسفیت من هاي اسلامی بومگو یا هاتی جی بوم قانون کدانان رید نشان بداین حکت الدی ویره که بچی تو ده خوشی بینی ایدن دینی هاتی کانه تا چه آریشه هنه دینی او تشتید تو خدمتا گلی خوب که دینی خود تو خدمتا قضیه خو سیاسی که دینی خو تو خدمتا کشید خو سیاسی کو بگه کردستان کشید می سیاسی هکه بس زور دینی او مشترکات ما هینو دینی اشارت کینه زورجان ام ده مشکلات خواهد پیوا جناب لته دیماه بکرتی چنکو دمی منی خلاص باشی پی بود کیش مجالی داد هر گشتی بو خود پیوا من اولا از دست خوشیل تدکم كتاف موضوع هل بجارتي وبريكا برنامجتا از دنگي خود جهين ما همي ميديا كارا همي نويسرا همي وا كسايت كو دست براوشن بيري ودن همي وا ما مستايد آيني اول برچاف بتول گرتن بشر براي ايكا همي نظام سياسي و همي ديانتي هاتين تأكيد سبك و جاني كري تأكيد ندين هاتي عامل جيك و بوني بيد ديني هاتي عامل بيك و گرتني بيد نهاتیه اوه خره تاکید کن فالا بید ایزدی بید بسرمان بید که کی بیتن اصل برای تاکید چونکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیجیتن لا یؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مبوشی ما في حدیثینا عبدالقادر عودت بیجیتن نقص دای بسرمان بیانا برایته بسرمان بشر خر چونکو قرآن هاتی گوتی بشر خر برایته كلكم من آدم و آدم من تراب اره مادم اصل منو تا ایک بیتن اصل منو یه رش ایک بیتو اصل منو کی ایک بیت چوات اصل خدایی اصل خلی بزود کی بعسله زور پیوامن ما مستعمل انور کتو میفهم بوی گلمه روینشتن گلتا چه سرفرازی ممنونم خود اشترازی بیتن سپاس خود هاری کار مهمیا بیتن و رمضان الخو گل خوب پیروز کرد انشالله زور سپاس به بینرین برای سکوهین بینر و گهدارین مبون حتی وگاوه حتی موینو خلق کادیش برنامه و ایوار بادینان جیر چاپ دیریا خدای مزنده بن مغلب آبا